Namba ya ciana iria ciururaga matauni-ini ikoretwo ikiongerereka o muthenya mwena wa Embu, undu uria utumite gikundi kimwe kia gaming self help group kururungana na kumenereria wongerereku ucio. Matongoretio ni mwandiki wa gikundi giki na aria maracerete mucii wa ciana wa St Angela uria uri rungu rwa kanitha wa Gatoreki nimoritie aciari kwa ciana iria mundu angihota kurera niguo kunyihia namba ya ciana ici matauni-ini, undu uria uranyitirwo mbaru ni munini wa muikariri giti gikundi-ini giki Joseph Njoe. Angikorwo ndui na uboti wa kurera mwana tiga guciara tondu kwina family planning na akorwo no guciara ingi nigaukaga kwa mbati mbaya wi kuria gikenori nikaretwe na guku gatikauragwe. This group turenda kubanga tukathisa gutethio kundu kurenda gutethio waitha taguku karakawa kwa ni kwa physically handicap na kundu kwingi na kwingi. Mwena-ini wake Sister Leticia niaugite gutirio teithio mamukagira kuuma kuri thirikari. We need money and sometimes we are really struggling for that. To pay the school fees, to buy the uniform, it is always a problem. And the biggest problem to pay the staff. Thirikari wanandise kana ni iramenya ciana cia chokorore ciengivite town na iratinda kuikebewa wira imwitie cukuru na nituramaka kana kwa government itaina structure kana uria magirirwe ni gukorwa magika. Girifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.